Samoya bafethu yabona truly speaking masikhuma nje iqiniso bafethu umuntu omnyama unenkinga eserious kakhulu. You understand, because ngikhumbula uBig Zulu like esihamba ama-podcast kakhulu always ekhuluma ukuthi wahlangana kanjani noMduduzi, uyayibona into leyo, nokuthi wamsiza kanjani ukuthi agcina seke la khona, uyayibona into leyo. And manje into esengisa ubuhlungu ukubona uMduduzi noBig Zulu bengasazwani, yabo. And ndingathi ukuthi uMduduzi manje sezifile ukuthi ufuna ungena kwelinye izinga ebomini la kangangeni, uyayibona into leyo, kumele engenile or ufuna ukuzimela kumele ezimelile, uyayibona. But ayikho into ukuthi masingabantu abamnyama bekhona umuntu omnyama okusizile mase uphuma ke manje sokuphuma ukuthi manje akusazwana akusekho peace, uyayibona into leyo. Because into ebalekile kakhulu nje kakhulu masingabantu if umuntu ukusizile mawuphuma ngoxolo nangepeace, yabona, ngendlela ukuthi nakusasa mawunenkinga kulento ozama ukuyibuild ukwazi ukumthinta futhi, yabo. Because uBig Zulu bafethu masikhuluma ukuqinisa inkabi record enkulu kakhulu kwelinye izinga nje. NoMduduzi makuhamba isikhathi uzolidinga usizo kaBig Zulu because urun record label not an easy thing, especially mawuzorun record label uphinde ufaka abantu abamnyama phakathi, because umuntu omnyama akakwazi ukuthobela umuntu omnyama, guys. Umuntu omnyama akakwazi ukulidwa ngomunye umuntu omnyama, bavuma ukulidwa ngezinye inhlanga nje. Lo ngumhlophe abanankinga ukuthi ubalide. Kanti ukusiza umuntu into enjani uyanganisenda mangabe sengiyisitha kuwe wena ngqo mhlawumbe kwabanye abantu obviously abalandeli mabekhuluma ngaphandle uyangunderstand uba nalento ukuthi obviously abazi yonke into, but mase kuphuma kuye ngqo uzubuza ukuthi mfowethu ngiyafisa ukuthi mhlawumbe bengingabuza ukuthi ngenzeni, but bese ngiba nalento ukuthi no obviously ngiyalazi iqiniso ngeke azangitshela ukuthi ngenzeni because ayikho into engangayenza. Icala lami kwaba ukusiza nje kuphela. Duduzi umuntu engamthatha mina engenalutho ngenxa nje yothando nokumbona kwisimaye kuso ngamthatha ngamfaka endlini engamenzela yonke into. Then mase kufika isikhathi sokuthi athi yena usefuna ukumela, ngithi mina mfowethu from ekuqaleni ukukusiza ngangifisa ukuthi ufike kuleli zinga leli, uyangunderstand, ngezandla ezimhlophe ngiyakhulula hamba omela. Then futhi sekubuya kuthuwa mina futhi sengithuwa for in manje kwayilona yena ngqo umuntu sengiyisitha kuye. Big Zulu, I have to ask you. Ngiyazi ukuthi lokho mhlambe kokuphola inhliziyo, it's making you sad bese fana njengomfethu. Ngoba okuqala ngisho ngithi artist lokuqala engangilisayinile ngabla kwabo oqala. When's the last time ukhulume naye? Angisakhuluma naye, ngikhuluma naye. Angisakhuluma naye, yabo. So mina I truly understand why Big Zulu ebuhlungu kangaka ngalendlela uMduduzi amdisappointa ngayo after manje sekephuma ku record label, which la kumbona uBig Zulu akana inkinga nokuthi uMduduzi angaphuma yozimela, but unenkinga ukuthi uphuma ngendlela enjani, uyayibona into leyo. And iqiniso ukuthi most of the time abantu abasiza kusasa bagcaba bezizitha zakho because bagcina sebezicompare nawe, sebefuna ukuzibona bese kulizinga lelokulo wena bakhohle ukuthi usebenze nzima kangakanani uzofike la ufike khona. And then sebebona imali abanikazo nencane but wathola labantu labengena even kwa-cent, wafika wamgeza umuntu wamthatha wamfaka endlini yakho, bese kusasa meke sezibona engcono sekuthandwa ngabantu azibona ukuthi uyamroba, but ngesikhathi mengenalutho meke ngabona ukuthi uyamroba, bayibona ukuthi uzomsiza and meke bona ukuthi usizo lakho libaluleke kangakanani. So bafethu abantu abamnyama sifundeni bafethu appreciate abantu abasisizayo and sifundeni ukuthi mase ubona ukuthi ufuna ukuzimela zimela ngendlela eright, hayi ukuthi uphume endaweni ngendlela embi. Kusasa izoqalekisa lonto leyo and kusasa into zakumahambi kahle ukuthi abantu banomthakathile kanti awuthakathanga uthathe zakho. Guys, yazantu abamnyama funda nokhula.